Turi mu marembo ya sitasiyo ya polisi ya Nyarugenge ifite icyicaro mu murenge wa Rwezamenyo, ni naho ishami ry'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rikorera muri Nyarugenge, n'ahahana imbibe n'umurenge wa Nyamirambo munsi ya Club Rafiki. Aha abagabo bagera muri 6 bifashishije amapiki n'ibitiyo barataburura imibiri y'abantu bikekwa ko bishwe mu 1994. Ahatabururwa iyo mibiri ni imbere y'akabari bitwaga Union Bar. Ubutegetsi bwahazengurukije amahema hatandukanye n'umuhanda wa kaburimbo winjira muri quartier. Ahari hasanzwe harubakishijwe na sima n'amapave, kandi abazaga mu kabari bahaparikaga imodoka zabo. Madamu Marie Rose Nirere, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo, yadutangarije ko amakuru y'uko ahahiciwe abantu bayakuye mu manama bagirana n'abaturage. Amakuru twayamenye mu nteko z'ubumwe n'ubwiyunge z'abaturage, twagiye dukora mu midugudu itandukanye, bagenda baturangira rero ahantu bakeka ko hari imibiri y'abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Barababwiye impamvu wenda batahise bayatanga bakayatanga nyuma y'imyaka 27. Impamvu ntabwo bayitubwiye, ariko kubera ko ari igikorwa gikomeza n'ubundi abantu kubaza no kuba baranga ahantu, ntabwo igikorwa kirahagarara. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona bavugwa ko aribo batanze amakuru y'uko aho mu marembo ya sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo hiciwe abantu. Iyo tubabona twari kubabaza impamvu barindirije imyaka 27 ikihirika. Madamu Anita umupfasoni ari mu bahigwaga muri jenoside. No muri jenoside abantu bazamukaga Kabuguru babazamuraga bajya kubica, wajyaga kumva aho wari urukumva ngo babatsinze kuri Union Bar, kuri Union Bar, kuri Union Bar, kuri Union Bar. Natwe tukava tuti twabuze umuntu watubwira ko bava ko kuri Union Bar hari icyobo. Twanabiburanya no muri Gacaca turabiburana, ariko tukabura ibirengero ry'abo bantu. Ariko mu by'ukuri nawe nk'umuntu ukibaza ngo abo bantu nta Nyabarongo iri hano bahise babanagamo, ukibaza ahantu bagiye bikagucanga. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rwezamenyo bugasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku byo bazi byabaye mu 1994. Kuba rero umuntu yatanze amakuru na nyiraho ashobora kuba atarahari, wenda ataranabimenye, atarabigizemo uruhare, icyo gihe rero ntiyabihanirwa. Ahubwo kwa amakuru yaratanzwe ni byiza, turanashishikariza n'abandi gutanga amakuru kubera ko buriya bifasha cyane cyane uwacitse ku icumu. Madamu umupfasoni w'imyaka 45 y'amavuko avuga ko yitabiriye kenshi inkiko Gacaca, kandi ko mu nkiko Gacaca hagiye hatungwa gatoki ahubatse sitasiyo ya polisi inakorera mu rwego rw'ubugenzacyaha ko naho hashobora kuba haricirwaga abantu. Amakuru tumaze kumva benshi bavuga ko hano muri burigade nyirizina harimo abantu, kandi ko kurebye uwinjiraga muri burigade hano ntiyasohokaga, habaga harimo amasasu y'urufaya, ariko kibaza ngo abo bantu ko badasohoka imirambo ngo bayisohore. Amakuru twagiye twumva no muri Gacaca iyo mirambo yajyaga, ariko si umwe bivuze si 2 si 3. Njya nkunda kubwira abantu ngo naho duhagaza birashoboka ko hari abantu. Mu gihe twateguraga iyi nkuru, ubuyobozi bwa Rwezamenyo ntibwari bwakabashije kumenya umubare w'abantu biciwe mu marembo ya sitasiyo ya polisi Nyarugenge. Mu jisho ry'umunyamakuru birasa n'ibigoye kubona ibice by'umubiri uko byakabaye, kuko bigaragara ko byagiye byangirika mu buryo bukomeye kubera igihe kinini gishize. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ejo kuwa 3 igisirikare gikorera mu Minembwe cyakomerekeje abagore 8 mu bantu bari mu myigaragambyo yo gusaba ko umuturage witwa Rutebuka n'umugore we barekurwa. Rutebuka n'umugore we bashinjwa kugura ibirwanisho. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Kivu y'Epfo yakurikiranye iyi nkuru. Amakuru Ijwi rya Amerika rikesha umuyobozi wa societe civile yo mu Minembwe ruvuza ngo Masenkade atangaza yuko bamwe mu bagore babarirwa mu magana bari bakambitse ari brigade y'igisirikare ya FARDC ya 12 n'abandi bari bakambitse ku kibuga cy'indege cyo ku Kiziba bazindutse bakubitwa n'abasirikare ba FARDC babasaba yuko bavaho barimo bigaragambiriza kuva ku wa 6. Mubuye ko bwakiye mu gitondo abasirikare bakubita abadamu bari barakoze sitini hariya babakuraho umbaraga baramakubita barabakomeretsa abagore 8 bari mu bitaro tuvugana nabo nuko byagenze. Babakubise kubera iki? Bashaka kubakura aho ngaho kuko bamaze urabizi ko bamaze bari muri myigaragambyo bari hariya baracingando hariya ku kigo cya gisirikare. Ku ruhande rw'umuvugizi wa FARDC muri secteur opérationnel Sokorade, Kapiteni Dieudonné Kasereka yakanijwe rya Amerika yuko nta bagore bari mu myigaragambyo igisirikare cya Kongo cyakubise ndetse ngo kinakomeretse, kuko nubwo bakambitse iruhande rw'ibirindiro bya FARDC ntacyo bibatwaye, bazahava umunsi bashaka bonyine bagasubira iwabo. Bikino Mitabo
ni umuyobozi wa lokalite y'Irundu, avuga yuko kuva ku wa gatandatu tariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu igisirikare cya FARDC cyafunga Rutebuka Bonfils n'umugore we Penina Console kibashinja kugura ibigwanisho. Umwuka utameze neza hagati ya FARDC n'abaturage bo mu Minembwe, kuko hari abagabo 9 bo mu Bidego bafunzwe bazira yuko hari abasirikare ba FARDC bashimutiwe hafi yaho bari baragiriye inka. Urumva ni kibazo kigize igihe zagiye bizana umukura tutumba mu karere habaye kuwejo abasirikare nabo bishakira ubuzima bwabo, abasirikare ba Kongo bafite ubuzima bubagoye bagendaga bishakira amafaranga bacuruza amakara, baraza bageze ahantu bita mu Kwarango k'Irundu bahura n'abasore nabo barabafata barabatwara babashimuse nako n'abasirikare bavuga ko ari umubare w'abarindwi turasha dutohoza, abandi ko ravuga ngo ni 10. Barya abasirikare nabo mu Bidego ahantu hari isoko yo kuwa gatatu ya kera bahita bafata abungeri bari baraho ngaho, abungeri 9 n'amatungo yose ubu bafungiye aho ngaho ku gisirikare. Urumva ko ahashaka ngo no bari abakubare kuri bari abasirikare nabo bahita bakora abungeri n'izonga. Urumva ni imikizo amahoro ahorane bihaye birabana muri kano karere, twatakiye ubutegetsi barabizi, twabuze abantu badutabara. Gusa aya makuru yishimutwa ry'abo basirikare ba FARDC n'aba baturage bafunzwe n'igisirikare cya Kongo, umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere Captain Dieudonné Kasereka avuga yuko ntayazi. Mu cyumweru gishize niho igisirikare cya Kongo cyafunze Rutebuka Bonfils kimushinja kuba umugwanyi wo kwa Colonel Makanika ndetse no kugura imbunda n'amasasu, hamwe n'umugore we ushinjwa kuba umukomisiyoneri wo kugura amasasu. Ibi bishinjwa Rutebuka abaturage bo mu Minembwe barabihakana, bavuga yuko Rutebuka atari umugwanyi wo kwa Colonel Makanika, ari twigwaneho defense civile, kandi ko atunze imbunda kimwe n'abandi baturage bigwanaho. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe ry'Amerika ubuvira